Kasta Latibiyag! Anya day tayo mulmulam di taro bayan nyo, Kaling. Ay, apay aya damdamagam. Damdamagak laang mata. Kaslamot okra day tayo mulmulam. Wan, okra day to imulmulak. Ay kat nasaya at tapno da pangalaan iti si daan. Sige labsan ka pa, Kaling. Unay mat day ta nakaroba. Lumanabas. Unayan, ayan na giti karoba. Agpatukar da. Kasla kukwada ti aglawlaw. Kasla kukwada ti lubang. Kasla isuda lang ti tao. Kasta Latibiyag, ading ko. Ragrag sa akin da mo tibiyag da, Ay, imay nak namin binwisit jamay sa karoba. Sino ulit na puwisit nga ipagpaga? Dagiti man agigyan iti dakalabalay. Sino? Dahil ngay na duma-duma ti kulong ti buhok na. Ni Marge? Sikat, ading ko. Apay nga katawa ka ngay, manong? Jay kulong di buhok na, tikat katawa. Dahil di ngamin na minsan, ping. Ba't bagay na ba? Anya? Kikay ngamin kay. Karurog ko. Apay kumakarurot mo ading. Hindi ba sunakang gaya? Basta. Ito nung nagsimula na, Marge. Magtulong pa. Napangas ko ng kikdiya. Ay na, pamon to, gusto mo bali na. Nagbalin kayo itong naggayaw. Ado di tati kagayom ko. Na? Agbibisinak, aya makigayom iti kaskon ko na. Ay na. Ano mo niya ti pagkaskastaan? Pag minupos ka na ya, takastamot din na nakaungungod ka. Kaya manapig sa tipatukar da, Marge. Na birthday nila kay na. Day takat ibagbagak. Day tala agpasikat ti amuda. Kito inimbitaran na tayo amin nakaruban ha. Jak kayat timapan. May kakindi tayo bang dagit anak mo. Jak nga ron kayat timapan. Alang nga ron. Siya nga ron timapan. Manong. Apay. Oh. Na. Anya na tayo awak mo. Supot. Di mo aya makita. Amok asupot. Yung pangananwak ngay. Pangikam iti yawit mo Anya? Manong, nainayong nama. Nasaan kami pa'y anangan kadagit upeng. Iya po. No kumanga minta umay kayo mga giina. Jak nga kaya. Alam mapan ako. Alam nga rin dahil supot Tapos saan mo amalipatan. Ay, naku na yan. Mari Kaling, anya manan ayatar aramideng. Agmulmulak man. Mula kala amula, di kala maumuma. Di mula tultuladen ni Marge, agkuy-kuy-yakoy laang. Apay ko maatulada. Kit no nakagatang da iti Vanda. Van? Brand new van. Kasta Latibiyag Ada nga ron igatang da, di gumatang da. Di mo pa'y aya nakita di ta arubayan da. Jak man la tumaltalyaw di ta arubayan da. Panggapwak kumangay. Nangisit a van. Brand new kanaw. Baknang da nga ron. Maray, silent millionaire da. Imbag awan nga dati illegal nga aramid dagita nga agasawa. Anya kumangay? Ngamin, kala tabi maknang da. Kit no adamo negosyo da. Anya laang mo't ngay tinegosyo da. Aglaklako da laang mo't iti second hand abadbado. Ay namaray adapay computer shop da. Aya. Katwag. Ay, Maray. Papanamitangay? Mapanak man di tabalay da. Anya ngay ti aramidam dita. Agbirbirok da kano iti para linis ken para luto da. Padasek man tagaplay. Diyak ko mamangala iti katulong ko. Ngam kasapulak pa'y ngamin ti agbantay dito'y balay, no kasta nga awan kami kanila kay ko. Ay, siya kun Marge.
Sika talaga. Tawan mo't sabali nga may nagpresenta. Kasapulak ti trabaho. Sige, mabalin mo ti Mang Rugi. Ay na, agyamanak, Marge. Addan trabaho. At dagayam katulong na. Di pa ila iso ti agtrabaho, ija balay da. Ay. Sino ti bagbagam nga da katulong na? Kuah manong. Dayjay man a Marge. Mom, mapanak magkat ag trabaho ija ayanda. Anya? Uy, para lakwak ija pistoda. Ken para bagkat. All around. Anya? Amangan no kayat mo ma, tay serka din ka. Kas kala pimpiman no kasta. Apay manan apimpiman nga ibagbagam. Manong, adda kwartak. Aya. Alang nga ron. Siyak nga ron ti mapanagtrabaho. Sapay la kumaa, tamaswelduan na kayo iti hustong. Ay, Maray, sa dino tinagapuam. Di taman balay da, Marge, pare. Napanak man nag-apply akatulaw. Ay, Maray, Mm. agkasapulan da pa'y nga ta iti kadwa. Apay, kaya't mo matiag trabaho kadakwada. Wan ko ma, tanay. Awan trabaho itakot. Ay kat mapan ka makisarita, Ang panagkunak awanin tao dita. Tanapandan ijay ayan tinegosyo da. Masapa at tulangan itong bigat. Nasaysaya at pa. Anyang imano. Mayat mo't lang ti panagtrabahong dito pwesto. Ay, hauan, Marge. Di nakpakadanagan. Ano sampay lang di basit a sweldom tainton pumigsa ti negosyo tayo, nayunak ton ti swelduyo. Nasayatan no kasta. Anong sam ang arod manong? Mabalin ka di nga, sir, kung ni ading ko akaleng. Kayat na ka di? Ginawa mo trabaho na ita? Kasla naungat mo't ngamin ni Kaling akabsat mo. Ay, nasingbod da jay. Rupa na lang ti kasla na ungat. No kasarsarita, nakamisuot ang kanayon. Pasensya mo na. No kasta, talaga gayam asan ang managisam. Uy. Saan pa yung managtagari Aya? Managbabay no maminsan. Ala, baybaya mo. Kas dyan na talaga na dyan kapsat ko. Sana bale. Mang panunutaklaan no anya at trabaho ti itad ko kankwana. Labsan ka pa'y dito, Mari Kaleng. Papanam, pare. Sumro kakman iti trabaho kan ni Marge. Barang adda maitid na kanyak at trabaho. Uray sika? Wan, Maray. Hapay aya. Saan anasaya at nga amo day dya babae? Pag kunaamat. Kat no nagado ti agrekreklamo, gaputama di ti ugali na. Kasta ka day. Wan, iso adi mo sayangan ti oras mo, pare. Maday ti ugali dagidya nga agasawa. Nang runa ni Marge. Nay, si kalaang matinakangagak iti kasta. Ay na, patsinak, pare. Awan matinangnangag ko akasta kadagiti sabali at tao. Makamu ka. Sige, mapankalatag trabaho kadakwada. Angam na kita anaimbaga. Obserbaram ti ugali da. Agyamanak iti day ta palagit mo, Maray. Nangun gayam. Agmulmula kan samal. Wen paray, agmula akman. Ukran samot day ta imulmulam. Wen, paray. Sige nga ron. Panawan ka pa'y dito. Nagsweldo kading ka. So agi mata nga itilitsyon manaw. Ay, ano ti si Dami, manong? Umay ka ikan. Anya ko mati si Dayo mo Basta, ado. Nini alam ko dito may salitsyon. Ado nga rod ti si Daan may. Kay, di mo kaya? Wen, nabsog kami pa'y nga rod kadagiti anak ko. Kasta, alayawit ko nga roday. Unak no kayat mo. Ay, manong. Ay, ibati mo day tamaysa. Kaya mo magayam? Kwa, manong. Saan kami pa'y gayam? Anangan kadagiti anak ko. Naumadang aminin, nagsidsida iti okra. Bakit? Adag apply a driver. Sino? Ni pare Efren. Jay sigod a driver ni Mayora. Apay, nagikatan ijay ni pare Efren? Wen, tanaabak mat ni Mayora i-deleksyon.
Wen gayam anya. Kat anya nga iti trabaho na itan. Awan, iso nga ron nga umay agaplay. Kabisado na nga tatiag maneho iti Manila. Kabisado na, bakit? Oh, sige. Iso lang nga rodon ti alaan ta, driver ta. Sige, taibagak kan kwa na. Maray, labsan ka manin dito arubayan nyo. Papanam aya, Maray. Mapanak manin ag trabaho Kay, mayat mo't lang, jay trabaho. Ay na, mayat Maray. Naglagan ti trabaho. Oh. Maturog akpay ay ti malang. Kan agbuya akpay ti TV. Italaang mo't day taa. Irkon pa'y gisalas da. Iso asa anak ama pudutan. Di mo man ibagbaga dagita kanyak, Maray. Maray, madlaw ko kat kasla kaguram ni Marge. Mabalin ka di ama amuan, no apay akagurguram. Tirason, Una, ngamin, napalangguad. saan mo't iti panagkunak, Maray? Kat no napasikat da. Saan? Simple dalaan mo't nga agasawa. Jakman amo. Ang talaga nadagsan ti darak kadakwada. Apay nga, kat saan nakamot nga anuan? Napalangguad da nga rod. Sige, Maray. Labsan ka pa'y. Ay, ungayam. Nagbungan day tamulam nga ukra, Apay, dumawat ka? Ay saan, Maray? Adda inted ni Marge asidaan may. Lechon ko naman. Lakay. Malapsan tamanan ni Kaling nga agmulmula di tarubayan da. Isuday ta tinal daw nga araramidin na. Kaya't kumot ko mga ikan iti trabaho. Di nansamot ka sa pulan ti trabaho. Kan may sapay, naungat ni Kaling. Nakakusilap lat akanayon. Wen nga rod. Ay, businaan man kiti. Ne, timalyaw mat. Sige, intan. Nalabsan mi mat ni ading mo itay, Manong. Ay, agmulmula man siguro iti okra. Si Kamat. Isumatir aramidan na ngayon daw. Naumapay ka dagiti anak nan ngagsidsida iti okra. Ay, kat ikamot ngamin ay ti sabali asidaan da. Ay, medyo datang-tangsit kat da jakabsat ka. Isungarod mo tinadlaw ko, Manong. Nalaing pa nga gimula iti sakit tinakam. Ha? Kunak man no okra ti mulmula na. Pati gayam sakit tinakam, imulmula na. Adaman damagakan ka, Kaling? Anya day ta, Manong? Apay adi ka maumumang agmulmula iti okra? Adu mo ti mabalin mo nga imula. Ang okra na tamat. Apay aya. Anya ngamin ti pakibiyangan nyo. Ay na, sa anak mo't makibibiyang. Ang adu mo ti mabalin mo nga aramidan. Mabalin ka mo't asumrag iti sabali at trabaho. Basta, dituyak latan. Mula ka amula iti okra o magkwartam. Anya nga awan kwarta. Ay na, sabali kat kami ti imulmulam. Sakit tinakam. Ay na, Manong, nakasao ka manan ako na. Ay, nagkaro ko kami nga apal daytan aya. Amok nga apalam unay ni Marge. Iso akas tala unay ti rurod mo ken kuana. Ay na, Jack apalan tikas di aklase ti tao. Engem amo mading ko. Awan ti maganap mo no kastater aramidam. Tamom tay pagsasawa ko nada. Ti apal patauden na tigura. Ti sakit tinakab, awan na sayaat nga ipaay na. Iso abaliwam day tanga ugalim, ading ko. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakam, awan na sayaat nga ipaay na. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibya! Sumardeng kang agmimiyaw. Pakanangkan. Ay na, nakabutong mo dahito yung apusa. Nakadakdakal. Oh, ato iti ka na mo,
Ay, anay ko. Kinaramutan na mutay. Anay. Uy, naungit at talaga na ito imported a pusa. Anay ko. Inan, anom day tapusa? Ma'am. Amom ka di, numano ti pinanggatang ko iti day tapusa, ha? Amom numanaw? Ay, saan, ma'am? 30 mil ti pinanggatang ko iti day ta. Amom, numano ti 30 mil? Amok, ma'am. Sweldok iti abulan ti 30 mil. Nasaya at amom. Tanumatay day ta apusa, bayadam. Ha? Ay, saan, ma'am? Salbag na ito apusa. Magtal na ka man apusa. Nabampanugak lang aruden na naglinlinis iti kulungan. Hindi ka pagpakaturog. Na, apay nga taasaan ang makatal na ito apusa. Ha? Ay, adagayang pusa iti tawa. Mawata ko. Pursunadan sa dito apusa di adda iti tawa apusa. Kayat mo day ta apusa? Uraysan nga imported akasken ka? Amang mangan lang iti siit ken ulo ti tinapa. Idinto tatikang kanam si kaapusa anak kangingina ket naim imas pa ingem tikang kanak. Na ay agure ka. Tiliwak man da ja apusa ta ipaasawak iti dayto imported apusa. Chuchaw! Ay, pilang! Ayan nan ngay ni Chuchaw! Birbiro kak mat, nanang. Ngam birbiro ka niyo matgayam. Ay, saan ababalay na mapanditan akal abalay? Paltugan da day jay! Pagan ano damat ngay apaltugan dya pusam? Kat pinidpidot yun lang matitikal sada. Ay, oray no pinidot ko lang ni Chuchaw di tadyang siyawn. Nasingbat day jay, kan saan nga agkalaw. Ala, nanang! Ni Chucho! Ay na! Ay, adamot sa ni Jay tuktok ni dakal abalay ti karo ba? Ay, saos! Ay, Chuchaw! Matindang ka dita! Ay, bumaba ka, Chuchaw! Ay! Nanang, papanan yun? Ay, bapan ko alaan, Chuchaw! Nanang! Ay, Aksardang kayo! Ay, ang mga nutiliwan na ka dyan pulis dita. Ay, wan gayam anya. Ay, ang mga nupaltugan na ka. Ay, ikat ka sa nung aro na maalak ngay ni Chuchaw. Ay, pilang, matindang jay pusak. Saan, nanang? Siya kunti makaam mo. Ay, paltugan na ka dyan, pulis. Isakripisyo kun at ibiyag ko para itiday dyan apo sa'yo, nanang. Anya! Kasano nga taaya ang maalak dyan pusa? Ay, no apay nga may dito balay tibak ng akaruba may. Di jayan. Anya nga taaya tibang bantayan na ditoy. Ha? Adda nagmiyaw. Kaya't nasawan. Adamot pusa da ditoy. Ay, isulagit di di na mapanawan. Meow! Meow! Ha? Ay? Sa! Meow! 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 Ay, ay, manong! Ay, adeng! Ala! Ay, Di mo muti bagbagamon. ay, Adeng, si kasi balasang agsibsibog iti mula di tabangir abalay. ay, Kanaon ka makita no kasta nga agsibog ka iti mulam kay. one, shock. Makikita nakmat siguro no agwalwalisak dito arubayan dagiti boss ko niya. Ay, one, Ay. makikita ka. Adeng, nagpintas ka mo gayam no maasitgan ka. Ha? Ay, kwa, manong, umay ko kumaalaan dyan po sa may. Anya ti kolor di po sayo? Puraw. Chucho, tinagan na. Ay, no kasta. Isu di mang bambantay iji po sa may? Kunakon kahit adamot po sa'yo. Ay, adda. Pusa dagiti boss ko anaungot. Adda ka no, breed na. Nangina ka no. Kasta ka day? Ay, kaya't mo akitain, adeng. Ay, sige man, manong. Kita man na niya ti breed day tapo sa'yo. Ay, wow! Nagpintasan day tapo sa. Ay na, nagmay
dagiti mata na. Nagmayat ti duttot na. Kung natibos ka, Persian cat. Uy, Persian cat kano dayta? Ay, nagngina siguro daytaan niya. Ay, uy, nangina adeng. Ay, Manong, babae kat dya po sa me. Ay, isu mo lagayam, asubla-sublian na to'y pusa dito. Ay, sus, singmang putan dya bus mo ang lalaki. Ay, uy, ay na, makita na ka. Ay, sapay na ungot na jay. Ay, Manong, ilamang nak Ha? Ay, ang mga nupaltugan nak no makita na. Erneng, Apay, sir. adda bisita? Awan, sir, awan. Apay nga adda tsinelas ti pang babae ditoy. Nagpastrek ka iti bisitam ditoy balay me? Kwa, sir. Anya nga iti rason ko. Ay na, anya nga iti rason ko. Ado ti mapukaw agamit ditoy balay me, Erneng. Ha? Nangina dagita agamit. Isuasaan ang mabalin nga agpastrek ka iti uray asino. Naawatam? Uwan, sir. Kwa, sir. Chinilasan ni ma'am dayta. Tsinelas na? Amom ka din no mano ti presyo ti tsinelas ni mamo, ha? Nangina, sir. Pag tsinilasam kit din iti maabutan at tsinelas? Ay, ni. Ti imported apo sa'yo, sir. Mailusan ka na kayo. Ni Garfield. Pinakan mo matlaang. Uwan, sir, uwan. Pinaggatas mo. Uwan, sir, uwan. Inakman kitaan. Shh, hoy. Rumor ka ditan. Awanan ti boss ko. Ay na, naungot at talaga dahi taabos mo a pulis. Agawid kan sakbay nga agsubli. Ay, Darasan. agawid akon. Da chinilas mo jirwar. Di mo liplipatan, uwan. Ay, uwan Manong. Aguri ka. Ay, Anyat nagan mo. ay, pilang. Erning mo't kanyak. Ay, kasano ay gayam ni Chucho. Sino man na chucho? Jepusa may. Umay kon to itulod, iji balayaw. Hoy, sika alakay. Apay, sir. Agaramid kami iti gate ditoy. Ikatan nyo dagita nga alad. Adamot tan gate yaw, sir. Agaramid kami pa'y nga ron iti may sagit ditoy. Kanapay nga agsaludsod ka. Kat dagami mat daytoy ya. Angam, sir. Kasla kayat mo ti agkad-kada. Sir. Apay ngay. Inasot mo matanda tapaltog di tasikat mo. Isu nga rod! Jak pa'y naus-usar daytoy kat. Ay, di mo usaran kanyak, Nunatangkan ti ulom. Talagang usarag kang ka. Chuchaw! Uy, bumaba ka dita. Andi ate! Pusa may dayta adda iti tuktok ti balayaw, sir. Chuchaw! Bumaba ka dita. Chucho! Bumaba ka! Matinag ka dita! Chucho! Nay, apay ngay. Si mabali mo't ang titimak ni Sir Pulais. Chucho! Get down! Get down! Ay na. Baklan samat ni Sir Pulais. Anya ti kayat asawan daytoy? Adda puraw apo sa ijay kulungan ni Garfield. Ay sana mabalin daytoy! Ay, talaga asaan? Nasken nga damot laang breed na apo sa ti maasawa daytoy po sa taaginatang ta iti nakangingina. Correct! George! Ah, Api nga uray kalagkin ni kining agsasao. Kan sabali ti panagpitik-pitik dagiti ramay mo. si Kamat, tila madmadlaw mo. Irnay! Irnay! Ay, napananan dahi ababaw nan. Pukawampay Irnay! Pigsampay! Irnay! Hay! Saan naka talaga dangdanggan? Sika man matimang pukaw kun kwa na. Ha? Shak? One! Sika, no talaga matlaang at pulis ka! Erneng! 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 Ay, mabit man lang. Ne, adan ni Erneng? Apay asabali ti panagpukaw mo no bumaybayag. Nalapit. Tilay bagbagam. Irning ha?
Talagang agdua-dua akon kan ka. Anya ko matipagdua-duaam. Saan kan samot apud-pud no alalaki? Ay, haguray ka man. Pagsaritaan ta daytoy pusa, ang nailaok dito'y kulungan ti pusa taan ang ina. Pusa daytoy ti karubakat. Iso nga rod nga ay ayabak ni Erning. Awan samot tan dito'y balay day taababaw nun. Anya ti magakan ka daytay karo ba tayo apulays? Ikatan tayo kanun day taalad. Tagpaaramid da iti may sapay agit dia. Gate manan. Talaga nga ipitan na tayo dito dagita abak ng agasawa. Ay, Kurt. Kastala ti biyag, Bak nang dangamin, Kurt. Iso amaaramid dati kay kayat da. Ayun nga raw. Ayun gaya. Nakitak ni Chuchaw ijay nga to ti balay da. Ay, kat no impalak ba't kandi pilang? Ay, di na paigayam na ala. Ay, amangan no paltugan jay pulays. Ay da, kakaiso na pusa dito'y balay. Ay, ayan nan ngay ni pilang. Taybaon ko manan ama panalaan. Nanang, aglablaba. Di nakman pagsubli-sublian iti dakkel a balay. Dandaniak na tiliw. Anya, Isublin to ni Erning ja pusam. Erneng, jay, para walis na dita. Nanang, iso timang tartarakan iti imported a pusa subya-subyan ni Chocho. Ay, kastaya. Nay, ada bisita. Sige nanang, siya kung timang ilukat itiri daw. Tanagbuntog ka matamag na. Kumusta pilang? Si kamot gayam, Erneng. Ay na, awit mo day tapusam eh. Ay, uy. Umay ko isubli ni Chucho. Ay na, nagsayatan. Agyaman Ay, Nanang! Nanang! Ay, adan dya pusam. Ay, Sos! Ay, nasaya at matbarok tayong sublim ni Chucho. Mailiw ako dito'y apusak. Bareng aganak to iti karuprupa di imported apusa da buskaw. Ala, thank you Erneng. Ay, Nanang, adan ton breed dagiti anak ni Chucho. Anya breed asasawam mat pilang. Ay, umunag ka agayam Erneng. Tagtutungtong tayo. Pastrakab mat ngamin ni Erneng Katuan mat. Umunag ka Erneng. Ay, kuha saan ay? Apay nga anak kabakpak ka. Ha? Pinapanaw dak dagiti busko. Ay, ngala, palawan kayo pala dita. Apay nga apinapanaw da ka. Nakita da ngamin nga da ije kulungan ti pusa da ni Chucho. Anya? Saan da kano akayat nga da sa bali a pusa ama ilawok ije pusa da. Nang runakit no awan breed na ti mailawok. Makapakonsensya mo. Diyay gayam pusa mi ti makagapaw. No apay anaikat ka iti trabaho. Sa nabalin Kastala ti biyag? Pilang? Anyang rod ngay? Naumakmutan iti kinaungot da. Ay, tayo ko na nangarot iti pagsasaaw. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tibak ng anaungot kun di makaaw-awat. Kun may sa, talaga kayat kun ti pumanaw. Nasaysaya at paikat day tay tarakan da apusa taad da breed na. Ngem isuda ngay nga agasawa, awan breed da. George, sa anak ang makaturog kita apusa. Nagpigsa ti miyaw na. Manun arabi asaan na taa pinaturog. Kasano asaan nga agmiyaw kat di mo matpakpakanan. Ne, apay kumaasyak ti mangpakan kan kuana. Sika... Anya? Sika ti babae, isu asika ti mangpakan. Naglaing ka nga gibaon. Apay nga indurunak ditoy. Sadot ka nga min. Apay nga idurunak nga ay. Jay pusam, ang kapakanan. Pusa? Duatang akin pusa. No saan mo kumaapinapanaw ni Erneng? Adda ko mamangpakan kan kuana. Kat no sikatin ang papanaw. Isubli kon day tay jay nanggatangak.
O di sublim, sakit din ti pagtaraknam di tapusa. Wano saan, ipadawat mo laangan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, adaw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tibak ng anaunget ken di makaaw-awat. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibiyag! Ay na, nagsakit isikat ko. Nabambanugag. Nay, apa yan nagsipngat dito'y balay? Ay, awan sama ni Bernard. Bernard! Lakay! Ayan mo! Bernard! Awan sama ta talaga. Ay, adan sama nin napanan na. Nukasta, saan pa'y ngarud nakaluto Hey, simang pagkagayaman ba kahit? Nagapuam. Apay-api nanawam da ito balay. Ayan nga dagito ubeng. Nya kalaki din na ya. Kiss ka man bay. Kiss-kiss nga. Tap na maagasan at ibanog mo. Saan? Ad-adda mabanugak. Sumangputa ka saan ka pa nakaluto. Iso nga roda nagawid ak tao mayak agluto. Amok amabisin kan ba kahit? Ang kapay ayaban dagito ubeng, tanay, rabieng. Makiayayam da pa'y lang gitarwar. Ay kita gawid dan tulat ta Oh, anya ti kahit mulutwak ba kahit? Ay amukon. Je paborito. Ta si kakit nga rod ti Reyna apagserbiak. Reyna sasawam. Kakaasi ak ngaglaklako ije palingke. Dinakpay umay tulungan. Agungot ka man ako na akon. Ay, tita pusom. Ay na, agtugtugaw ka lang dito'y balay. Arakupan ka man lang. Tap no maikat day taungat mo. Ay na. Ibatan nakman. Ay, tapos sa pinaglansimot tapayod mo. Anyangay nga raw. Kat bangus kas kada tilapia tilako. Ay, ay talab kalata. Nakaglutong nga rin. Pinaturog kong dagiti ubeng. Dua talamanganan, bakit? Ay nalakay, kaya't ko kumamot ti agdayet. Tani ibagbagada analukmagak kanuuna yan. Ha? Asino tinang ibaga? Dagijay kakadwak ngaglaklako Ay na, uray si kapay ti kalulukmagan a babae dito intero alubong. Saan ka nga isukat iti sa balay? Si kalaang ti my one and only love ko. Talaga, lakay. Ay, bakit? Igatangan naman iti motor. Anom ti motor? Kahit pagmotor ko Papanam? No, da papanak. Magmagnaak. Di kakaasiak. Kaslak pimpiman na. Nala, igatangan kanto. Itan Kasapulak talaga. Di mo mutin pabayagan Ay, una yan. Nagsakit talaga ito'y bukod ko. Ay, masahyak inton madamdama bakit? Aginawak. Kahit numalpasak nga ginaw. Ay, kahit sikati asikaswag talab na lab ka nga ron. Tireng! Awan samat ni Tireng dito'y balay da. Numapay ang nakapigpig samat ti patukar na. Nakaiddamat ijay salas ni Bernard. Umasidiga man. Bayaw! Nay, sika magaya. Pakapsutan man day tapatukar mo, bayaw. Ha? Ay, apay bayaw. Umay ko kumaitad day to'y bayad ti inutang ko kani Tireng. Ay, napan ngamin naglako ni Tireng. Ano? Anya? Uray Domingo, mapanaglaklako? Ay, kakastala ti biyag agtrabaho, uray Domingo. Tapos saan nga agbisin ti pamilya na? Di mo kinaduan. Ay, kabailan na kanong arod nga oras isaw. Ala, itad mo itong arod dito ikan ko na. Ay, wait, manong. Bayaw, di mo unay papigsaan day tapatukar mo. Tapno saan nakaakagura ti karuba. Sige, inakong. Bakit? Ay na, nagsakit talaga ito'y bukod ko, lakay. Aday maintad ni manong mo akwarta. Bayad na kanu iti utang na. Ay, nasaya at magtanagbayadan. Iso pa apang down tayo iti motor ko. Di mo man pa ibagbaga day ta motor. Nagsakit nga rin to'y bukod ka. Masahyan ka. Ay, uwan man tanay. Ay, talaga nagsakit. Maguray ka. Di motor ko nga Magtalna ka man pa ilang. Malang nga rin din. Nagtalna ako. Ay, anay ko. Dito siguro ka na yun ka pa naglakla ko. Iso ti pagsakitan to'y bukod ko.
No kumangamin tulungan, nak. Siyak man tinakita maun. Katuan, di sa anak ko mga agsakit iti kastaw, eh. Mayatan day talikod mo, Mare. Ay, uwan maray. Saanin anasakit? Nagpadoktor ka? Saan? Minasahin naklaang nila kay ko. Nagimbagan. Ay, katmayat ano kasta? Saan ka nga gastos pa, eh? Una, tadya pagpadoktor ko kuma. Iso ti pinang down mi iti motor nga ipagpagatang na. Ay, iso nga rod ajay nakitak ang motor nga inusar na. Uwan mare, pinili na mo, dyan napartak. Nangina day jay Mare. Una, Ang papanan na ngay nga road, di nakita. Motor nila kay mo dayjay limabas? uwan manong. Nagpartakan. Sapay one helmet na. Ay na, adda pasurot dyan motor a helmet. Ngam di namot kaya't nga usarang. Kita amaan nila kay Mau. Anya ti kita manong. Di papapanan nila kay mo Uray po utam ti imbagak ita. Taadan motor na. Agbalin asursuran daw nila kay Mau. Hello, Miss Beautiful. Nag-cute mo din, dahita motor mo. Tingay driver na. Sana cute. Siyempre, mas cute. Umayak man gumatang iti sigarilyok dito kantina. Pinagbantay na lang ni Antik. Jen, tinagan ko. Single. Siyak mo't ni Bernard. Single mo't lang. Amom, agbagay ta. Agpadata a single. Uwan nga ron. Ano? Italaan nadlaw ko nga dagayam napintas a balasang dito'y kantina. Napintas ka nila, ay. Sexy nga, ay. Napintas kan sexy. Umay ka gumata nga kanayon dito, ya. Ado ti kantina kababay mi. Ngam, dito ito ti paggata nga makanayon, okay? Ay na, nagsakit man ang tisikat ko. Kasapulan sa manin ang mamasahe Ay, Bernard! Bernard! Ay, napanan naman nga tan. No, kastoy ka sa pula. Awan! Kasano asaan nga agsakit day tasikat mo, Mare. Kat inaldaw kamot ang nakatakder nga aglaklako. Ay, wan nga road maray. Jak mo namnam ang hindi asawak. Apay ngamin nga ingata nga may motor na. Kat no nakitak idi na minsan nagpaamyanan da. Sino ti kaduan Adamot ka angkas na babae, Mare. Anya! Wan, long hair, di ka angkas na. Talaga nakita, maray? Ay sos, nakita. Saan ka nagbidot? Kabisadok di plate number ti motor na, Mare. Agawid lang. Makita na. Bernard, thank you iti dahil ti a joyride. Awan na nyaman na. Amom, naragsakak no si Katikadua. Ay no, uray siya. Naragsakak mal. Umay ka tagmeryandata. Ay, kwa. Saan ay? Umay ka kitin. Siyak tagbayan. Oy, si ka Bernard. Apay nga itaka lang ang anagawid. Ay, napana nakibasketball. Amom ka di nagsakit ti bukod ko, Ay, kasta ya. Naigatangan ka lang iti motor mo. Di na kun kaya't amasahyan. Masahiyan ka itan. Wungayam, asino jay babae angkas mo? Ay, adaya. Ay, di nakulbudan. Nagpagatang ka iti motor tapno da pagaram mo. Ay, saan matakas ta bakit? Iti nagatang deta motor, di nakpay pulos inlugan uray na minsan. Ay, una niya. Ay, umaykan tayo lugan kan. Ay, sanan? Anya ka na ito yung misis ko na yato. Gumura man na Patanak! Di ka di kundi umot. Sige, inaldaw nga ilugan kan. Tapno di ka gumit. Asino, jay mangi ang angkas kan kay ti motor? Ha? Ni, adayaman. Di ka aglibak kanyak. Ay, boyfriend ka lang Ngam ko namlan agasawatan nagsasaw ka. Di nakisuksukat iti sa balay. Nungay saan ka na kayat? Anya kumat maramidam. Makapatayak.
Anya? Makapatayak ko na ka. Makapatayak! Apay ti ko na magnerbiyosak. Oho! Dinakman but-but ngan. Di mo partakan kag pataray at ang mga numatinaga ha. Ay na, nakalukluk ganito mga men. Anya ti ko ram? Ay, awan. Uyawan naksamatan. Ibagbagam analukpaga. Apingin sardan mo. Awan sa mga gasolina nan. Oo, dinakman ulbudan. Makitak mo't kat no naibusan ti gasolina na. Wano saan pa'y. Ala, ituloy mo tag pataray. Papananta? Ijay! Ijay nga. Basta! Ay, amangan numatinag ka. Basta, Ijay! Una yan. Ay, di ka man nagbani-bani kas dito isang wanan ti kantina. Adda birbiro ka. Agtal na ka. Agawid tan. Batanak! Ha? Hoy, sika! Siyak ka de, wano da ito'y kadwak. Sika! Asawak, dahito kadwa. Hoy! Sika Adaviana! Anya? Bagbagam dito asawam. Tag-agawon na ti girlfriend ko. Pudno ka de, Bernard. Patpat si mati, bagbaga da ito tao. Agdidik dan to pa iti girlfriend ko. Anya. Ay, anay ko. Anay ko. Ba, tinong panak? Gaputa kastuyan ti pamagek, isukat na kun iti sa balay. Mapanakon. Namsakbay apo manawa. Dahito iti para kun ka. Ay, anay ko. Anay. Anay. Aday wam ti girlfriend ko. Apay adinak tinulungan. Babairo, kayat mo tanayunak de tatong pakendanog asinagrapaw. Kayat mo? Ay, kwa. Manong, inak isubling di motor nila kay ko. Apay ngay. Sayang mata. Us-usaran na matgayam ama panagaram. Kuna ket. Ila pa kadandanunan dagayam. Mapmapanda ijay biglang liko. Anya? Iso atap no agtalnan iti kalukwan na. Inak isubling. Ipasublat mo langan kanyak. Tasya kon ti mangituloy amang bayad. Ay isige nga rod manong. Tapno saan akong amarigatan. Ket, ayan nan ngay nila kay Mau. Aday jay ikak iti pagnakman na. 1, 2. 1, 2, Nayanay, 3. Maray! 1, 2. Adakar aramidam dito likod ti balayaw. 2, 1. Ay, kumaray. Agik-exercise ak. Ay na, mayat man day ta outfit mo, Maray. Ay na. Ay ayo nga mintoy bagay maray. Isong ag-exercise ak. Ay kat, nasaya at day ta, Maray. Kan an nadakmot ati salunat ko. Kastamot tantoy pamagay maray. Kat, ayan na nga rodan ngay ni Bernard, Maray. Adda ijay palingkay maray. Inika iti pagnakman na. Bangos! Umatang kayo ti Bangos! May kayong suki! Saan ang nalang siya Bangos? Bernard! Aglakla ko kaniti lamlamas? Ay, asino ka? Ha? Asino ka? Di mo kalubantaro pa ma, di mo lingdan. Ay, umadayo ka. Mabayin kan kanya. Ay, umadayo ka, tagbambantay ni misis ko. Misis nga, awang mo ti makita ko Adda dito. dita! Nasiglap day jay. Iso nga umadayo kan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di muluklukwen ni bakit mo. Tapno saan amadadal tinatalina ay alinangan nyo. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibyan! Auntie, ada bisitam. Ay, sika pinakibiyang man ang dagiti make-up mo. Inusar mo di kabarbaro a lipstick ko. Naminsan laong mo, Auntie. Anay ko. Kinadal nakpay. Sumsumrag kagayam dito'y silid ko numapana kag trabaho, Nagadun ako dalyo kanya. Ayun gayam. Ayun di bisita. Ada ijay. Gwapo. Ha? Natayag. Cute. Asino? Agsagaysay kan Auntie. Taing kasangwan. Hello? Good morning, ma'am. Siyak ni Jomar.
Sakyaw may ag-install iti computer. Ay na, gwapo talaga. Ay, sige ka di. O sige, ay na, hindi pa last week urayan ka. Pasensya kayon, ma'am. Ado nga minti nagpa-install kada kami. Ma'am. Irugi kon. Tap na ma-installanan. O sige, sure. Anan! Ay, napanan naman nga tanay Nanang, nakita yo ka din ni Anan? Ay na, aday jay balay. Ay, sus, imbes ko mga awiran na ti adi na. Tila papapanan na. Ay, Nanang. Apay dagi jay do alalaki ngay muli jay balay yaw. Ay, technician ka no, dagi jay. Nagpakabit ni adi mo aligaya iti internet iti balay. Ha? An-anuan na ti internet? Ay, jak nga rod maawatan jay ibagbagan na. Ay, sanda ka nun asumrag iti trabaho. Tada ka nun nakubed akatrabahuan na. Day, anya mananday talot-lot wa manakaw. Merienda dagiti technician, nanang. Na, pinakan mo lang arod idan. Pag merienda, umpay. Ay na, nanang. Kababain mo't ano mabisinan ni Jomar. Anya? Sana bali, nanang. Taadan ton internet tayo. Anya nga miday ta nga internet aya. Bayan yun. Awan oras kong agpalawag. Aglisi kayo dito, nanang. Tagluto Adda internet yo dito yan? Manang, kasapulak taag work from home ngamin. Kasta aya. Saan kami pala asumrag tapno maliklikan ti panagwaras ti virus. Yay! Addan internet mi! Hoy, Anan, agawid ka man. Ingka agaw-awir, tagluto Mami, saan na kon nga awagan iti Anan? Balasang akon. Anlangan Unmat ngamin, manang. Balasang ni An. Di mo awagan iti Anan. Kat, apay nga rod anaragsak ka nga dan internet dantem? Ni Mami man, damagan na pailaang. Ay namanang, tapno makichat mo Ay sos, di mo aramidon day ta. Aw-awiram kat di adim. Saan aday ta makichat kar aramidom? Jack ipalubos day ta. Nanganan dagiti ubeng, duwa talaangan amangan. Apay, adda kanon internet di tabalay datatang kananang. Wan, nakaamwam nga rod. Impasabat kanyak ni Anan, itay kasangsangpat ko. Usaran ka nung agtrabaho ni Ligaya, ta saan pa'y asumrag. Mayat Oh, apay nga umisem ka? Imisemak laang, dilawang manag. Ala, mangantagid din. Bakit? Umay ka man dito. Darasam! Ay, adar aramidak. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Anya da ito agilap-gilap dito. Katno da ito di ibagbaga di anak mo nga internet. Anya? Usarin ka nun ni Ligaya iti trabahon Ang mga no pang rugyan ti uram da ito Ay, agdal na ka man alaklakayan. Tila ibagbagam. Nanay. Ay na, agilap-gilap. Kita ang ngamin Ang mga nubumtak da ita. Ang mga nubum ba? Ay, kasta ti home from work, Ligaya. Nanang, dito'y balay kong aramidan dagiti trabaho kiti opisina. Ay, kasjay. Ay, anya ngay nga ti usar day ta internet. Isu ati usarag apang i-transfer ka dagiti malpas ko at trabaho iti opisina mi. Ay, ni bayaw mo apay tos. Mabalin mat nga ibaon mo day jay. Taiso ti mangitulod ka dagita apapeles sa iya opisina yaw. Anya nga iti serbe jay tricycle na. Ay nananang, saanin ang masapol ti tricycle? Tadan internet. Jak maawatan day ta nga ibagbaga manak ko. Ala, ingkay ki di ijayin nanang, tarugyakon ti agtrabaho. Tani, adupay tilipasal. Ay na, madanagan Anya manan ayat ipakadanagan nyo tatang.
Da kayo ko tay lakay akanayon ang madandanagan. Madanaga na. Diyay ngamin aggilap-gilap ijay balay. Ang mga numakauram. Ay, anyakat ni tatangan aya. Internet day jay. Saan ang makauram? Ha? Ay, saan aya? Ning kay jabang kagyaw tanay aldawan. Ayan ni An-an. Taitugot ko man ijay bangkag. Ay, saan ang mabalin as umurot kada kayo ni An-an tatang? Tag mo, Jol. Kan agaw awir pay. Aya. Nimot pa itos, napan nagpasada. Bagla nga dagatang mimot ay tibagas me. Mala, mapanakaw. Talya-talyawom deta balay. Ta mga nusumga, jay aggilap-gilap ijay balay. Hello, Jomar. Hello? Kunak, ano saan kan nga umawag? Mabalin ka di matasaan? Namiss na kanya. Ha? Namiss ka mat. Kumusta agla ko madya internet connection no kasano, ma'am? Ay? Kunak no namiss nak. Ay nakapsot ti connection mi. Iso anas ken nga umay ka, tapno umay mo tarimaanin. Sige, ma'am. Anya nga oras nga available ka dita? Anytime, umay kalata. Tani agluto akiti merienda. Anya ti kayat mo? Spaghetti, pansit, lumpia, Shanghai, wano anya? An-an. Hoy, An-an! Ay! Mami, kinigtot na pa eh. Nakadumog kalatan dita cellphone mo! Anay ko! Anay! Ni Mami mat, agkadal manan. Apay ka ti anausam kayong agkabsat nga agkadal. Tumakder ka dita. Balasa nga kun, Mami. Iso adida kadkadalan. Apay nga awan pay ni Daddy. Diyak mo Ala, ingkasurutan ije paradaan. Ibagam nga agawi den. Amangan no makiin-inom manan. Magastos na manan, dyan napasadaan na. Ligaya, ada ni manang mo? Damdamagan na no nakitam ni manong mo apay tos. Katno adak dito'y silid kong agtrab-trabaho, nanang. Kasano ko maamakita? Ay na, Rabieng. Awan pa'y laang ni Paitos. Ne, apay nga'y, napanan na. Adan samot babae nan. Ay, day tantumot nga minti panunot madagos. Ay, katbirukan tayo Ay, ni tatang yaw. Uray saan nga agaw awid day jay. Jack pulos pinanunot nga da babae na. Ay, nananang, lakayan ni tatang tapno pagsuspet saan nyo pa ilaang itikasta. Padasan na tiyag babae. Paibalod ko. Nakaawid kan? Itay pa'y abakot. Sika napanam. Dita balay tananang. Birbirukan ka dita. Amom ay amap mapanak ijay. Napanam nga rod. Apay anarabyan ka. Kan ayan na dyan na pa sa daam. Awanan ti bagas tayo. Ay, awan tinapasadaak. Anya? Natumal ti biyahe ita. Awan Apolos? Ultimo piso? Awan? Kastala ti biyag Saan mat akanayon anapig sa ti biyahe? Kasano nga rod itan? Awan nga raod. Sumardeng kan nga agsaw. Natarimahan kong di internet yo, Ma'am Ligaya. Ay, umay ka. Agmerienda ka pa'y Jomar. Kababain man? Saan? Umay kakit din. O ala, agtugaw ka dito'y abay ko. Nag-sweet ka matan, Ma'am Ligaya. Ligaya latan. Ma'am, anya ter aramiden da dya lalaki anak katugaw itilikod ti balayaw. Ay na, bayaw ko day jay. Jakman amo. Ay, amukon. Maki-internet siguro. Manang, agrek-reklamo ka, gaputarabiin no agaw-awid nila kay mo? Huwag nga rod. Apay, amom ka dino sa dino ti papapanan na? Amukon. Ha? Sa dino? Ijay video ok yan? Ayan na, tamapan ko surutan. Ijay likod ti balay. Ha? Anya ter aramidan na ijay? Day ta tinasken at akwata. Nag-reply adagos
Anya ti kunana? Ag-video call kami kano? Sino ti ka-video call mo, ha, Paitos? Ha? Kan apay nga da ka dito ilikod ti balay da tatang? Sino ti nang itad ti password ti internet da? Ni ka di an-an? Kwa bakal? Kunak no agpaspasada ka? Adda ka gayam dito yung agin internet? Tumakdor ka dito! Anay! Di mo matiguyod ti lapayag ko Agawit kan! Aguray ka mata! Tapagurayan nak? Ha? Pagurayan nak? Aguray ka mata! Anay! Un! Agawit akon! Si Kamad, imbes nga glinis ka dito balay, day talatan cellphone mo tiga mo. Nagwalisak mo to na. Agmap ka. Agmud-modulak nga ron. Anya nga agmud module, kat day ta cellphone mo tiga mo. Module ka di day ta, ha? Sige, aglinis ka. Kat ni daddy ngay. Agin internet mat ngagmalmalam. Ay na, sakit kayo ti ulo nga agama. Paitaos, anya ti aramidam dito yung ruwar ti balayaw. Ni man Clara, inalan na dyan silpon ko. Apay nga ay. Jakman amokon ko ana. Dito yung silpon ka. Nabayagan na jak us-usaran. Jakmat amo nga usaran. Kitaan taman tatang, numabalin na pag-internet ta. Napigsagayam ti internet dito silpon nyo tatang. Ginatang ni nanang mo ray ta. Ngam jakmat amo nga usaran. Kita nyo tatang, nakakunek kak adagos. Apay, nung nakakunik ka adagaws. Makapag-internet akon tatang. Kasano ay aday ta? Tatang, kayat mo makichat ka dagiti sexy babae. Ay, mga numangag ni nanang mau. Un tatang, padasem. Sige man nga raw. Kalpasan ni Paitaos. Di ba tatang mo itatisan nga agaw-awid? Ay nananang, kastamot at talaga ni tatang. Marabrab yan nga agawid no maminsan. Ay, amam, anak kao. Dayjay at tatang mo. Adamot katlok-loko na ididayjay. Ni nanang mo, ididay ta. Aglisi ka man, bakal. Adda kita ay. Apay nga itakala ang alaklakayan. Anya aklas sa lutsud dayta. Ay, kat naggapuwak ijay bangkag. Magnaat kunak. Nanang, aglisi kayon, tamag na ni tatang. Uy, napigsa ti panaggilap-gilap na. Saan kayon amabutang di gilap-gilap, tatang? Apay kumaakabutang ka. Ay, kat no nagmayat gayam ti internet na. Amumon abaliksan ti internet. Internet lang. Kat no naglaka. Internet. Mayat. Anya amayat? Nagmayat gayam ti adda internet na. Ay, awanan ti maka-internet dito balay. Nay, apay ngay. Nasaya at might. Aga pa kayon. Adda saanan ngagtrab-trabaho. Ken agmodule. Ay, una yan. Total, nalpas mo ti work from home ko, inawaga ko ni Jomar. Umainan ikatantiling niya. Anya, ay sayang. Adupay kumatikachat kaw. Ay, pagsasaritaan tayo anaimbag na ito yabalag. Tapno awan ti aga-apa. Kan agsisin nakit tinakam na. Ngamen, no day talatan internet ti sangsangwan yaw nga ibagbagayaw ay awanan. Adda ti saan ang makapagtrabaho. Adamot di ti sabal ti buybuyaan na si kaalaklakayan ti amaw, jak amot at aramidam Nanang! Ti ilat-tila ti buybuyam. Kaputa amamon ti ag internet. Nanang! Jay tumot ngamin apay taos.
Insursuro nakakitdain nga agnet, wano agusar iti internet. Ha! Masapol ang madisiplinaan titong galmay sa kadatayaw. Ha! Disiplina ti kagrunaan, tapno naragsak ti agkakabagyan. Kan tapno agkikinnaawatan tayaw. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Disiplina ti kang runaan, tapno naragsak ti agkakabagyan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!